Tariki ni 14 mweri ni jwa mugwanja mwaka ni jwa 2026 leken kogwati ogeni kirinteto cheto cha tha mugwanja nkwere jaria jari kirimetha yetu ya nteto ritora ko kambita Kathure wa Mburugu. Tukiambiria na nteto chetu ni gutwika mwarimu munene wa sukuru ya Marinya Roibi Primary School kuma gicigo mbunge kia Boreti and Kigonda enoriti arito baria bethiro bakirikiria sukuru kuigwa bakichokera kiri sukuru ira barikirie kenda kureta uthondeki baweti na mbere njire moya gukiria kithomo akiaria mwarimu John tuko ya kithomo gukungwira kithomo akigunda ugite njire moya kuyika sukuru iji iri gukurukira kathinani babateria kuigwa abagitonyera kenda kuba kuthiro bagiukiria bakiuga arito barabo mbere kuthiro bakirekiria na bona mawega ni babateria kugwata mbaru sukuru ira bethero bakithomera nikagite kinya oriti ajari tanira ngoge na arimo kenda obishi na kinya sukuru igatana mbere na kugwata mibango embega ya kithomo mwende ola iboni no kutwambira na riboti eje. Sukuru cia muingi muno gicigo mbunge kia Bore ni cietete na mbere kurumirwo ni wagibu aritwa na bone kumane na aciari wikia na bo kiri sukuru cia ntukiumbe ara aciari boretwite na mbere kuwatila sukuru cia muingi gicigo mbunge kena ni kenda ukiria kithomo bwega na bo aciari go support schools cietu twinacio local schools especially ja primary schools twinacio no nturu kiri turona mbasi ire jigo jana school cietu igatigwite nana na aciari baba kenda schools cietu cia better than they are bakagerio support na kira gitiku cikaroja ire ingi ana bagwita bakujuku bageta tugitegera utero secondary schools aciari beto bakumaria na muno barita bwegembe barita ba Meru Central na other places na twina good institutions ira bombo support ni gakara bwega na inko baromba by support batige kumara ya home especially our senior secondary schools na nya our TVET institutions ibabu igwite akiaria mwarimu munene sukuru ya Marinya ya Roibi tende Kigonda na ureti arito abara kuruka na alumni otiela ne baukiria sukuru ira bathomere na nikendo aciukiria kuma kiwango kira basitielere itokoromba na tokia pila nya alumni iba sukuru winge no ntwanene beto na nya grant ire kuma kethirikari nya through CDF na nya through the county government etiomba kuthithia manto John the school jomba kuthira kwa itokoromba nya skuru winge bombe kureta the alumni on board nikenda bakomba gutetheria skuru cietu cionthe ciumbe gukara bwega ndingenda kuromba other institutions no tutwena cio nyingi na ciena arito bathomera ku antu banene bathomera ku ibabu ikwambiri initiative yo guchwa arito bathomera ku bakejotethia tungi back to the community. Bariti yake ntuko yo kongwera kithomo sukuru ya Marinya ya Roibi nere sukuru emwere wateli muno ni alumni na ndeito shokia nkatho nyingi no nto bakuja na mbesha bagututetheria kuthithia irasi bietu bwega na nyangate ona kinya fence ya skuru no nto ba security skuru eje yeto ba tutugera mbesha nyingi mono na igatutethia nyabara batiromba gukinya ibombete gutuma support yao mbuge ngo chokeye nyankatho ke alumni bara bakaberabera no nto ibatuturite kithima skuru yetu ino office era the best dene Meru County no nto ba support era tuonete kuma ke alumni ba mobeto kaugo nto bobo bwetha bothongi mono nya skuru ingi ti embrace the same thing kwena unto jabobo bagukairia maskuru in different areas especially kana gweto kona rimo nyito kwaga kia guketha during the seasons tukarima na tukethera otikindu tukabest uketha kwena drought. Kiripotera Meru TV kuma Bore mbita wa mwende wala iboni Kanisa ya Katholiki ya Ntere cha Bothogochi ya katikati Centrimenti ni barathithite kiatho gia gukungwira mwarimu wa kirira kwa miaka 34 kanisa-ini iu ni aria akiaria mwarimu wa Maria ugite ya yuthi oriti ya yuthi kurekana na dawa cia mbogita na kinya guchokera kanisa-ini ni kenda bagakuria mugongo jwa nthiguru ya Kenya. Jeff Wagituma ni wobanganiti na bwa Kristo ba kanisa ya Katholiki ya Kiria ne bathithitie kiatho
kia gukungwira Maria Muriungi uria withirite ari mwarimu wa kirira gwa nkurukia miaka 34 kiatho nakio kithithikirite wandine ya Bothugu chie gatigati kiri gicigo mbunge gia Central Imenti. Na nari wakatwina kiatho gia kwira katekesti uria turari nawe Maria wa Muriungi tumwira ibwega nontu bwa ngugire aritite ndene kanisa iji kuma riria ambiririe na ndi akuthiria miaka 34 na itukatha Murungu nontu bwa kumumbithia kurita ngugi iu go celebrate miaka era katekesti Maria mbete kwithirwa agita ngugi kanisa eneje oni ndi umwe muritwa wa katekesti Maria miaka iu mbete kwithirwa agita ngugi kuma tukiuga kirira tweto boys tunini na kagita kau tukiuga kirira 1990s kulingana na environment yore kari ntore ne remwe kwithora kwina challenges nyingi muno kirirene tukiuga kirira kwithora kwina jore bwije kawaida ntore ne ana kwithora bena erema na guchumbura lakini nomba kwithora agitomeria akomeri nya barabo muchumbura na akendereo twitana na tukomba kuuga kirira arito baba ingi sana kanyene kawe Maria Muriungi no ritiana bakutumira ndawa chambo gita bethire bagitigana nacio na kinyankuruki bethire bagicoka kanisene nikenda bakomba gwikia na mbere mugongo jwa nthiguru iji bora mpomba kwira anto babethi ayuthi barabareo no barabare kanisene ibwega na ngeta na mbere kuwa Murungu abatharime no barabate kanisene baitonyithitie mantune ja maingi ja urebi mantune ja bangi na ndawa cia kurevia nkaromba Murungu nkabera Murungu abatethie nkibaromba iro kinya bo bete na mbere kuromba na bete na mbere kugaruka na ndenda nyasi ari bao mono bende ana bau bakabathura kana babengeria kuraya iba baretarete akue kenda bakomba kubariria na ayuthi bangwitikia bakagaruka na bende kinya bongwa kanisa no to benda kanisa utiashara bageta kaba kona fainda no to Murungu no tharimana ne ara kinya itite mataro katekesti ura mwensangu ura ndenge mwanka thai nengerete ngugi ndinge kwenda kinya akristo mono bamuigeka na mono atongeria na mono atana mbere guitana kirira ona ari kwethwa kwina akakurukira mantune ja maingi ja kumukene na jange ja ku yate kumukenia karomba kinya wethwa na kumiria ya kurandirade naku omerie ete na mbere kuritira Murungu ngugi no twaritira Murungu ngugi akona itharimo kwethwa oni bonete itharimo bibingi ukurukira kinya ngugira ndiraitagira Murungu kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Sawa orungamiri no tungata bwa mwingi Geoffrey Ruku no ritia kariba Mount Kenya East kuigwa bakichumire na njira nene na kugwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto kiri kithurano tutengerete kimwaka 2027 kiari ya Rais Ruto na muchemanio na Mbeu Mbithi ugite muno Mbeu Mbithi nibopatiria kumugwata mbaru akiona ni uriti ngugi buria Rais Ruto aretete aja ruterero Mount Kenya East akiugani rutura agwete muno nkurukia Mount Kenya West orogo tutariria riboti je na njira inkinyaniru ni mutugi wa Kiambi. How has it treated the people of Tharaka Nithi and Embu for the last 63 years? Atu wanasema hapana, sisi tumekuwa na mawaziri wengi sana wakati ya Kibaki, wakati ya Uhuru, wakati sijui ya Jomo Kenyatta. It is true. We had many ministers then. And even now we have ministers. Ruko is a minister. Mugai is a minister, isn't it? But what we are saying is, we cannot compare the seat or the position of a minister and a position of a president of the Republic of Kenya. This community is heartbeat away as far as presidency is concerned through one Professor Kithure Kindiki. Sasa wakati tuko one bit away na tunajua nguvu ya kiti ya urais, we know the executive powers vested in the office of president by our constitution. Ati saa hii ndio wa Munyoro anasema mlima yote
ya Mount Kenya imeshaamua 2027 inapiga kura kuondoa serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Sasa mimi nataka tukubaliane, huyo mtu anaongea ukweli ama anaongea uongo? Anaongea ukweli ama anaongea uongo? Pesa zile zinakuja Meru, kwanza hasa North Menti, tuko na level 6 inafanywa na imepewa 1 billion shillings. Waziri, tuna Gakoromone market tumepatiwa 1.2 billion kwa mwezi hii mwezi tunaenda kutakuwa na 2.9 billion ya barabara kutoka Kambakia kwenda mpaka Kemu. Hiyo sio pesa? Ni pesa, sio pesa? Wakati mabarabara ya Maumau inajengwa, hakuna hata kilomita moja ya mabarabara ya Maumau hapa Meru. Hakuna. Why? Because development is politically negotiated. It's politically negotiated. Uhuru akiwa rais wa taifa, wakakaa chini wakafanya mambo yao, ndio maana hizo mabarabara zote zinaendelea kona hiyo. Kwa hivyo hata sisi tunataka mabarabara sawa sawa, maji sawa sawa, stima sawa sawa, sub-county ziongezewe, ili maendeleo yale ambayo inapaswa kufika kwa karibu kwa wananchi. Na wananchi hata sio sisi sasa, mimi na Raimu na Mheshimiwa Kairemia, wananchi ni nyinyi ambao mmekaa hapa. Kwa hivyo we want the future of the young people of this region ikuwe sawa sawa. Riboti we kubanganitwe ni mutugi wa Kiambi ni uguo tukinithiria muthia jwa nteto cietu nkatho cha mwanya nontu bagwitana mbere na kuthura kurumira Meru TV yakoretwo kambita kathure wa Mburugu rukebia mitambo na ngurukinga kwendera kagita gakega.